Substack is live. Great. Gebeur baie met my. Interessant. I wonder why. Miskien kan 'n mens dit moet mens nie een woord post nie. Good morning from Regent's Park, London. Hi, me Maria. Is it me Maria? Me Maria? Hello, Samantha. Good morning, Musa Tank. Yesy. Me Maria, nice to have you here. So just so you know, I'm also on TikTok Live. So we have a little multiple thing here going. I'm very much considering not doing the TikTok lives anymore and just getting all my fans to come to Substack, because having two chats going at the same time is a bit challenging. Anyway, but how have you been, May Maria? How was your weekend? Do you celebrate Valentine's Day? Good morning, TikTok. Ek moet ja. Ja, ek moet. Connection is on and off. Yeah, it's a... Is it persistent? Is it irritating? Who's my connection? Bliksem Queen? Who's my connection op TikTok? Werkt dit? Is ek solid? Dan moet ek ook daarin gaan. Ja, nee, ek dink ons moet meer, ja, gaan kry my op Substack. Ek sal moet vir mense sê ek gaan daartoe. Valentine's was for me. That's lovely, May Maria. I love that you had Valentine's for yourself. I took yesterday, but for myself. Yeah, it was a needed break from being in a relationship. I mean, I didn't break up. I just went to a bar by myself. That was quite nice. Dankie vir die likes, Dixon Queen. Feel free to double tap that screen as much as you want. Connection with a school friend this morning, which was lovely. Oh, okay. That's lovely. A school friend, yesy. I don't think I have any more friends from school. I've outgrown all of them. I've outgrown a lot of people in my life, yesy. Jilly Jonathan, goeie welkom. Hello. And the Midnight Rose, does they? Even me, focal friends. See, that's my problem is that I became an extrovert. And I didn't know how to be an extrovert. And now I have too many friends. Yesterday, I went to a bar. And it was so dead. There was like 7 people in the bar. And I didn't even go out to talk to any of them. But then I ended up having 3 new friends. The bartender took my number. Yeah, that was interesting. You haven't seen your school friend for 30 years. Yesy. Yesy. Jelly Jonathan, you got the like badge. You got a badge. Yesy. Nice. Hello, hello. Nice to have you here. Welcome to the Lani Show. It's absolute insanity. May Maria, where am I located? I am in South Africa in the Garden Route area. It's a bit difficult to explain because I'm not in a town. I'm living on a farm. Actually, you just reminded me, I normally sit the other way so that you guys have a nice view. For those people who don't want to look at me, you can just look at the view. The lovely view. Let me put you that side. And then I can keep my hands free on this side. So what did you and your school friend go do? Did you, this morning, did you go for breakfast? Did you go for coffee? Did you just have a chat? Farm, love it, right?
I am blessed beyond measure. I am the luckiest person in the world. I am the apple of Mother Nature's eye. And I get reminders of that every single day. Het jy jou nails weer gedoen? Ek weet nie wanneer laas nie, maar ja. There's like 'n aura as a something mirror nails en dan is daar ek noem daai lyk so sweeties en die duim lyk so. Hihi. Dis so mooi. Invite Beth to co-host. Beth, do you want to co-host? You're more than welcome. Let me know if you want to co-host. Dankie, dis so mooi. O, en die onderkant is so pink. So dan kan jy die onderkant ja, cute. Anyway. So yeah. So I normally on Substack. Amber is here. Nee, dis my nails. Dis actually my eie nails. Ek my nail artist, sy pop so elke nou en dan op in my live. Haar naam is Soline, gaan follow haar, sy's great. En ja, sy het altyd vir my die coolste nails gedoen. En toe het ons het begin met my kort nails en toe het ons dit so sterk laat groei en ek het so mooi daarna gekyk en haar nails is net so vrek goed. En toe raak my nails actually soos, well, ek weet nie eers of my nails sterk is nie, want ek sit letterlik elke keer. Ek het nog nie my eie nails gesien van laas jaar April af nie. Daar's nog heeltyd stuff op my nails. Ken haar, sy doen mooi ding se nails. Yes, dis mooi se nail artist. Ja. Ons het al oor dit gepraat, ja. Ek onthou nou. Ons het al oor dit gepraat baie lank terug. Maar anyway, maar sy het toe gerekomend ek gaan na hierdie vrou toe. Maar so ja, maar sy het een keer op my sy moes op 2 van my nails moes sy tips gesit het, want die res het lank geraak en toe daai 2 gebreek. Ek moes dit daar op tips gesit het. En ja, maar nee, van toe af is hierdie nou is my eie nails. Groei hulle baie mooi. Maar ja, sy is baie goed. Ek mis haar. Ek het mos getrek recently. So ek kan nou nie meer na haar toe gaan nie, maar ja. Dit was great. Redelik. Hallo. Jessie. Hoe gaan dit? Nee, goed, dankie. Hoe het jy daar ingepop? So ek het 'n request gekry om te accept kom maar. Tog jy wil vir my iets sê. Ekskuus, nee, dit was 'n heeltemal 'n opsie, maar nee, welkom. Hoe gaan dit? Ek soek al lank. Goed en jy? Ek laat jou eering. Dis baie interessant dat net die een kant is. Dis nogals cool. Ja, ek hou nie eintlik van simmetrie nie. So ek het patrone ook op my hare om dit nie simmetries te maak nie. Loop en interessant, ek love it. Wat doen jy? Wat maak jy? Is jy nou op die oomblik? Nou, by die oomblik, ek is op TikTok live en dan is ek op Substack live. En dan het ek so baie goeders om te doen nog op Substack, maar ek sal dit later doen. En dan om myself besig te hou terwyl ek live teken ek prentjies. Ja. Interessant. Ja, en jy, wat maak jy op hierdie oomblik? Ek praat nou met jou. Okay. En dit kom wat maak jy? Ja, ek sou by die huis. Van 11:00. By die huis? Ja, ek werk van die huis af. Oh, nice. Okay, kan jy werk terwyl jy Ja, ek sou weer bereik gaan dan nou weer aangaan. Nee, dit is baie. Ja. Ja. As jy sad, dit lyk lekker daar waar jy is. Lyk mooi. Amazing waar ek is. Ek is in die garden route, en jy? Hoe lekker nie, ek is baie in 'n baie kak area hier in die Wesrand. Maar ja. Wat? Maar so as jy nou vir my 'n elevator pitch moet gee van ek breeklig. Nee, goed. Breeklig. Wie is jy? Wat doen jy? Ek is AI artist. Ek skryf, ja, I'm a writer. So al my goed wat ek in 20 jaar geskryf het ek oorgesit in AI. En ja, nogals nie baie uitgekom nie. It's my real life, niks fiction nie, dis alles wat gebeur het. My verhaal, my storie. Ja. AI
generate dit net vir jou woorde en hulle singe. So musiek, jy maak musiek met die Ja, musiek, yes, ja. So al my stories, my poems en alles het ek maar net oorgesit. En Soiets, en daar's ergens moet daar iemand wees wat vir jou dit net sou gesing het. ja, ek weet baie mense het daai ek weet nie, maar ag dit hulle sê dit is soos dis prompts of dit is ek weet nie of ek dit kan noem nie. Dat hulle almal gevat het reg oor die wêreld, kunstenaars en goeters en stemme gegenereer het. En dan generate jy dit en sê jy soek hierdie, jy soek 'n country song, jy soek bietjie blues. So jy skryf jou eie prompts, dan sit jy dit in en dan sit dit op Spotify, YouTube, iTunes, jy publish it. Is dit nou mense geld maak deesdae? Yes, 100%. Julle het baie slim idees vir geld maak, genigtig. Ek sal dit nooit oor my hart kan kry om AI te gebruik om geld te maak nie. Ek stem 100% saam met jou. Want ek het nog nie 'n sent gemaak nie. En dit pla my ook nie, verstaan jy, want jy moet eintlik maar 'n viral hit kry, verstaan jy? Soos weer Jackals Vibes. Jackals Vibes? Wat se musiek luister jy? Jy is baie interessant vir my, dat jy vra Jackals Vibes. Ken jy nie Jackals Vibes nie? Nee, hoe moet ek Jackals Vibes ken? Wel, okay. Maar hy is nogals groot in die industrie, in AI-industrie. Sy liedjie Stom is daar heel bo. Jy is awesome. Die musiek wat nou hier speel is Ticket to Ride van Beatles. My musiek is my pa se playlist. Yes, that's amazing. Ek kan nie glo jy weet dit nie. Ek kan nie glo jy weet of jy sê soos jy weet dit nie eers nie, want het jy gesien hoe vol is TikTok en social media van AI? Soos AI vat oor, dis scary. Ja, ek weet dit. Maar soos ek het nie geweet daar's mense wat hulle self nou voorstel as ek is 'n AI artist nie. Dus dit is my en dan maak jy nie geld nie. Soos wat doen jy nou om geld te maak? As dit hoe Maar moet jy vra, ek love you Nals. Ek wil nie die topic change, maar ek love you Nals. Dit is mooi. Ook om die topic te change is dit jou ongemaklik maak, maar ek geniet dit, ek leer baie. Ja, nee, dan is dit cool. Ja, ag dit is net soos en drama verkoop, verstaan jy? Drama verkoop. Okay, maak dit yes, jy ons wil drama maak en ek gaan vinnig vir jou 'n fight hier so organise. Hoe durf jy? Wat van actual kunstenaars af, mevrou? Hoe durf jy? Ja, ek hoor jou. Ja, soos drama verkoop verskyn baie, maar daar jy kan 'n risk vat en op die bandwagon klim. Soos iemand vroeër vir my gesê het, 'n goeie vriend van my. En die system net doen wat almal doen, maar jy kan anders te wees. Presies soos wat jy nou doen. Jy's chill, jy teken nie op 'n live. Jy het 'n cool image. Hierso waar ons inkom is die feit dat mense geld maak met AI, maak dat mense al hoe meer AI gebruik en nou is alles oortrek van AI. So ons maak die internet 'n absolute gemors en ons maak dit eventually unusable, want jy gaan niks meer kan vertrou nie. Behalwe vir dit, die feit dat jy weet die environmental impact van AI is ongelooflik. En met elke prompt wat jy maak, as jy net sowel jy fucking natuur op, so bietjie, so wat is die daarvan? Wat is ons daarvan? En dis nie vir my lekker nie. Ek stem 100% saam met jou, dit is glad nie lekker nie. Want realness is lekker, daai view daar agter jou is mooi, verstaan jy? Jy kan nie dit AI nie. Ja nee, daar gaan jy nie so AI nie. Maar wat is dan nie vir jou lekker nie? Dat alles fake is, want dis plastiek, verstaan jy? Maar ons woorde is real, verstaan jy? Die mense wat regtig skryf, die mense wat al Jy kan sê woorde is real, iemand anders soos ek skryf blogs. Ek is ook 'n skrywer. Ek skryf blogs, ek skryf mense nie. Hoekom gebruik jy ook nie net dan jou skryfwerk om geld te maak nie? Hoekom wil jy dit deur AI sit om liedjies te maak om geld te maak? Want dit is basies soms gedigte, verstaan jy? Dit werk net briljant. Maar release dan aan gedigte.
Maar die musiek is net meer powerful, want jy kan op 'n dans, jy kan dit voel, jy kan in jou kar ry, jy kan saam sing. Hierso, kom ek gee jou 'n oplossing vir jou probleem. Ek is so 'n cover artist. Laat ek dit net vir jou lees sonder die musiek. Want die gemors, so hierso is wat ek nie hou van AI musiek nie. Dit volg reëls. En hierso is hoekom dit so maklik is om te weet wanneer is iets AI. As dit reëls volg, is dit AI. Die reëls wat ons as mense vir onsself gemaak het om by te hou, het AI nou geleer is die reëls van mens wees en AI hou daarby. So as jy nie wil hê iemand moet dink jou goed is AI nie, hou op die pok en reëls volg. Anyways, that being said, laat ek dit vir jou voice-over. En dan as jy wil musiek bysit, dan kan ek sekerlik iemand kry wat vir ons 'n gitaartjie kan speel nie. Ja, want ek dink realness is nog steeds vir my baie beter, verstaan jy? Dit is 'n real artist, dit is baie cool. Ja, vind ek daar is die mooiste woord ever, nee. Dit was nie mooiste woord ever nie, maar dit is 'n powerful woord. Wat authenticity is, authentic energy is die sterkste energie. Mense het gesê liefde is, dis nie. Authenticity is, want jy kan liefde fake. Authenticity is the strongest energy you can have. And every time you put a prompt into a bot and say, create something with my work, there's still something being created that is not authentically you. Goeie. En nou, mens kan ure praat oor dit, mens kan ure debatteer oor die hele ding, want baie mense sê, as artikels uit wat sê, jy is nog steeds 'n creator, want jy moet nog steeds jou goed insit, indruk, laat daai dit jou kan create. As jy ooit My bra. kyk wie het daai artikel gevang, want ek meen, mense wat medisyne aan jou wil verkoop, gaan vir jou artikels wys wat sê die medisyne is goed vir jou. Mense wat apps wil verkoop aan jou, gaan vir jou sê, hier is 'n artikel wat vir jou sê die app is goed vir jou. You know? Jy kan gaan artikel pick and choose what you want. Op die einde van die dag, as ek voel nie goed in myself, in my hart, om kuns wat ek nie van start to finish created te verkoop as my eie nie. Verstaan? En ja, jy voel nou dit is wel AI, which is great. Maar hierso sit ek nou vir jou. Ek sê vir jou, kom ek maak dit vir jou nie AI nie. Stuur dit vir my, ek sal vir jou lees en dan hoef ons nie AI te gebruik nie. Ek's environmentally friendly. Sien nog net dat hulle weer is daar, maar gaan jy dan die Engels point so. Kan wat bietjie sien. Ek het TikTok want dis ook hoekom ek nie weet wat aangaan op TikTok nie, want ek nie tyd het nie. As ek hier is dan ek so live. Ja, so wat doen jy vir 'n lewe? Dis 'n bloody goeie vraag my maatjie. Wat dink jy doen? Ek weet jy teken nou prentjies en jy stimuleer jou brein wat amazing is, maar wat doen jy vir inkomste of wat doen jy vir 'n werk, lewe? Ek het die laaste keer wat ek 'n salaris gekry het was Oktober 2023. Lekker. Ja, so ek hardloop rond en probeer die wêreld verander. Dis basies wat ek doen. Wat doen ek vir 'n inkom? Ek is retired ongeluk. Ongeluk. Ja, ek het net toe ek my vorige werk gelos het ek gesê ek wil nooit weer onderwyser wees nie en toe kry ek nie 'n nuwe werk nie en toe sê ek soos ek wil nie weer 'n nuwe werk hê nie. Hoekom wil ek 'n CV skryf? Hoekom wil ek ooit afhanklik wees van enigiemand anders vir 'n salaris? So ek gaan my eie lewe probeer aan die gang kry. And so far, Is jy gelukkig? Is jy happy? Ja, dis die volgende vraag. who would not be happy with temporary semi-retirement? Like ek is 33 jaar oud en ek doen net wat ek wil die hele tyd. En as jy alleen of nie? Nee, ek wens baie keer ek was alleen. Oh, 184, girl, I recognize your name. Maar hoekom sê jy vir my jy's net die mens wat ek nodig het? Tell me why. What can I do you for? Dis my beste van dit. Ek dink is jou energie, ek dink is jou aura en wat jy sê en ja, man, die lewe is so gejaag, verstaan jy?
Jy probeer kop bo water hou en jy sê vir my, die eerste mens wat vir my sê, jy's so gelukkig. Hoe in jou lewe in, wat sê resep? Of het jy dit klaar vir my gesê soos 2 minute terug? I can't you say. I can teach you quickly. You want to know what my secret? Asseblief. My secret is whelm. So I don't know what you could on my profile or you see, I don't even have a little whelm in here. But there was this day, one day, I was walking on the playa at Africa Burn, as one does. I was not sober, as one does. En toe dink ek aan hierdie idee. Ek wil 'n soundproof. Het jy genoeg tyd vir hierdie storie? Ja, ek sê dieselfde boetjie as jy, maar niemand hoef dit reg te weet nie. Dis nie die regte plek van om die goed te sê nie, maar ek wil net jou resep hê. Dankie. So ek het tyd vir jou. Let's put it in about 5 minutes. So toe stap ek daar rond en ek was baie overwhelmed want daar's musiek oral rondom jou op Africa Burn en ek was nie sober nie, so my kop gaan dis gedagtes is very overwhelming, right? But it's okay because I knew that morning when I got up, dit gaan overwhelming wees. Ek gaan nou daai oompie ciao en dit gaan 'n overwhelming dag wees. En Africa Burn is so overwhelming. There's things happening all the time. It's constant. It's just blah, 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 blah. But it's amazing. Anyway, but then I realized that the people who get overwhelmed at Africa Burn, they go to this place called Sanctuary. What's your favorite kleur, by the way? By blou in jou hemp. Hy ligblou, dis nogal vir my nog altyd 'n keer wat mooi is. Happy to. Okay. Ek het nie nou my blou sky blue nie, maar ek het hierdie twee, so we're gonna make it work. And anyway, we go to Africa Burn to escape the boringness that is normal life. Because normal life is underwhelming as shit. Like, don't tell me anybody here is happy with going to work, going home. Want almal gaan werk, dan gaan hulle huis toe, dan sê hulle soos, ek het hard gewerk vandag en dan rus hulle. Do you have any idea how hard I've been working to change the world? Like, I don't have a job and I don't have time for anything because I want to change the world. And that's not going to be easy. Anyway. So die normale lewe is fucking boring and it's underwhelming as shit. But then I realized that day that I want to find the middle point where you're not overwhelmed and you're not underwhelmed. Where you're just whelmed. And ever since then, my life has changed. And I've become this person that you see now, that you can't help but be like, what the fuck is wrong with this woman? At the same time as like, she's actually making sense, right? Is ons nog baie daar? Volg ons nog? Ja, 100%. Ek luister aandagtig. Hierdie is vir my insane. Ek wil nou hoor. So the original idea was ek bou 'n soundproof room bou in die middel van die woestyn by Africa Burn, waar jy kan gaan escape from the overwhelming sounds. But what I was mentioning earlier, Sanctuary, they are underwhelming because a lot of people go there when they're too high on so many pharmaceuticals. Because dit is Afrikaans, skus, as jy dink, ja, praat asseblief, moet ek Afrikaans praat? Nee, sy sê praat, nie Engels Afrikaans maak nie saak, sy bedoel, ja, praat, sy wil hoor, dit is interessant. Ja, so Sanctuary, it's soos grys kamertjies en sagte bedjies en mense wat gaan okay wees. But now there's this massive misunderstanding that people think you go to Sanctuary when you're only overwhelmed and you're on drugs and you can't handle your shit and you don't know what to do and things are not going great. But it's not. Even if you're sober and you wake up in the morning and you hear noise and you couldn't sleep and now you don't have breakfast and your coffee is broken and the thing is not working and you actually just want to sit on a normal fucking toilet and you want to wash your hands and and then you're also overwhelmed. And then you can also go to Sanctuary and be like, hey, my bro,
I need a cup of tea and a hug. And then they got you. Anyway, but a lot of people are so scared of Sanctuary because they think it's only for when you overdose, but it's not. So I wanted to create that space in the middle, which is like soft music and cuddly teddy bears and not all of the music. Because at Africa Burn, there are mutant vehicles driving around you, playing music constantly, and then 7 different theme camps until 11 a.m. tomorrow morning are playing music. You know, it is intense. You can't sleep. And then you're not eating properly. You're high on some stuff. You're not doing the right thing. You're dehydrated because it's the desert. It's insane. But we love it. So to get away from that overwhelming, but not go through the complete underwhelm, you just go in realm. And yeah, the realm obviously became what it is now, and it's insane. No chill at all. Yes, see, that is the nicest compliment. We got a break there. Was insane. Alright. So yes, I am probably Daai baie weird powerful. person you've ever met, maar jy gaan welcome. Welcome, was jy nog altyd weer? Wat jy nie? Is jy normaal? Nee, maar normaal is weird. Man is 'n fokol. Nee, my bro, normaal is die grootste insult wat jy vir my kan kry. Normaal is jou boksie. Weet, dis hoekom ek sê. Toe. Maar wat van die mense wat dit klaar het? En hulle kyk, hulle admire jou. No, but admire me, then great. They should have never done it. But if that's what you want, then fine. But stop forcing other people to want that. Ek hoor jou. Ek Hoor jou. Finish try as Modi Dunya. Ek sê it shouldn't be an instruction. Yes. It shouldn't be if you don't do this, you're not going to be happy. Ek het hoe kan ek vir jou my ander secret vertel? I found out at 17 years old that I should never have children because my spine is 37 degrees out. Okay. So if I would ever be pregnant, I would have to be in bed for the last 3 months of my pregnancy. She's never been able to harm. Fucking selfish. That's not real. It's saved people from the hazard. Nobody who burns on a dead livers. The right side. Nothing in the very normal. Very good. Almost impossible. Oh, kyk, we sit tegen City. Jy moet nie groot boksies sit nie. Jy drink dit met nie gebruik het. Ja. Okay. En ek like dat jy mooi sê en jy so vulnerable op hierdie platform. Dis baie mooi. As jy oor iets praat wat rarig vir jou ook 'n droom was. Dis mooi. It was not expected. Ek het al baie keer voor die storie vertel en dit is my nie so sorry. I said you was having the system fun. What? And he's also happy for it. It's more but I still logical anyway. Maar kyk nou net daarso. Kyk nou net what emotion triggers is more emotional. Emotions make us human. Just listen to one story. Ja, ons is moeg. En dit is presies daai woorde. Dit is presies die hele topik het gegaan vanoggend oor. Mense is moeg, verstaan jy? En dan question jy baie goeders. En dan weet jy gaan nooit 'n fucking antwoord kry nie. Jy question goed waar jy nooit, dis so buite jou dimensie van denke en mens wees van jy vra die vraag, maar jy gaan nooit antwoorde kry nie. En die hartseer ding is van jy weet dit.
but still you question, want ons is mens. Kan ek vir jou 3 keer vir daai ook? Jy sien my bra het veel baie raak vandag. Kan ek vir jou 3 keer vir daai? Praat. Seker een, maar is 2 lobbe. 'n linkerkant en 'n regterkant. Forebrain. Die kleintjies ook. Okay, ja. By the medical definition of what a brain is, jene, hier kom baie comments. Waaroor praat julle? Okay, I don't even know. We're still talking about everything. Bliksem Queen had a little tear there. Bliksem Queen, I know, I can imagine this must be tough for you thinking about that as well. Mense is moeg vir fucking society, in boxie, in die lewe. Girl, can I just freaking pin that comment? Sorry, breeklig, jy gaan my met remind wat ek besig was om te sê. Aan jou man. Ek het alle flavors van Spectrum something. Ek weet nie om daai te pin nie. Presies, breeklig, mense is regtig moeg. Okay, oor die brein ding. But yes, to that comment, just everything about that comment. So you've got 4 brains. So by the medical definition of brain, a brain is a shit ton of neurons all together. And basically, in magical terms, it's where your energy is at. Maar as jy nou moet dink aan die plekke in jou lyf waar die neurons almal bymekaar kom, is daar 4 plekke. You have your brain, your mind, your actual brain, but then you have your heart space, and you have your gut. That's where your gut feeling comes from. And you have your pelvic space. Do not tell me you don't feel energy in your pelvic space all the fucking time. Come on. Like, that is just pineal gland. No, not the pineal. Well, yes, pineal. Yes, well, it's the brain. So, pineal is part of the head brain. So, your head brain, your heart brain, your gut brain, and your pelvic brain. And when you make a decision or you react, you need to check in with all of those brains. Want jou kopbrein, your mind brain, is only trained to solve problems. So where do the questions come from? The questions come from trying to solve problems. You see, oh shit, it's raining. Your mind brain goes into, what should I do? It's raining. The washing's on the line. I should go wash it. I should go do this. What about this? Did I do this? Did I lock the door? Is the window closed? Your heart brain. You know what your heart brain's going to do when it rains? It's going to fucking go dance in the rain. Your heart brain is going to say, Jessie, ons het so lank laas reën gehad. Dis mooi. Die wolkies is pragtig. O, gaan dit donne weer. That's what your heart brain does. Your gut brain is maybe going like, oh, I should go collect water because we are going to thirst later. You know, that's your lizard brain going, how do I save this human? It's rain. We can use it. We can wash the dishes. We can whatever. Your pelvic brain is maybe going, let's go fuck someone in the rain. I don't know. But that's also fun. Ek ben nogals, amazing. Vooral in die view, nee. Exactly. And it's just, we are so conditioned to only think with our minds because that's what we're sent to school for. Go solve this problem. What's happening here? You're never told to think with any other part of you. Ja. Nelly sê so en dan raak jy depressief, want for some reason is mens se brein een gekoppel aan depressie. Daai is so waar. Dis maar die mense, dit is wat society doen, verstaan jy? Daar is die mense wat moeg is as jy nou gesê het, so hulle lê, ek voel soos die weer vandag. Maar dis eintlik fucking amazing soos jy dalk sê, verstaan jy? Voer die goeders wat jou die positive vibes gee. Hoekom wil jy heeltyd iets voer wat jou kak laat voel? Dis weird. Want as brein reën en depressie koppel, then you already know that that's a connection you should break. If you know that that's a problem, then go break that problem and make it happy memories. Like, I have decided all of my triggers, because all of us have triggers. Someone shouts at you, that's a trigger, because if you react to someone shouting at you, you've been triggered. It's in photos is dit. I take my triggers and I create new memories with them. I fucking hated sunrises because it's cold and it's wet and I grew up on a farm and nou moet jy gaan werk en die fucking dit. I always slept late. Nou staan ek in die oggend op. Ek staan 5:45 op
En ek gaan staan buite op die grasies en ek sê vir die son welkom. Ek sê hallo sonnetjie, hoe gaan dit vandag? En dan ja. You decide your connections. Maar ja, rain is usually. My baby is bang dan. Wat is jou vir die reën? Hier baie reën van dan using. Okay, ek dink jou mic. Dan maak ek vrede in dit. Ek het dit nie begin gehoor nie, maar ek het gehoor die reuk van reën, ja. Ja, dit maak my positief. Ek love die reuk van reën. Dit is 'n baie lekker reuk. Daai as dit op nat grond of as dit die grond. Ja, ook op teer. Ja, op hierdie is 'n ander reuk, maar dit is dieselfde tipe experience wat ek kry, verstaan jy? Kan ek vir jou ietsie vertel van daai? Ja. So daai reuk van reën op die aarde. Wat gebeur is daarso is 'n organisme in die aarde en sy naam is Geosmin. En hy, "Jessie, positive Piet. Welkom, ken jy ook 'n breeklig?" Nee, maar dit lyk my breeklig, ons ken almal dieselfde mense. Ja, Piet is awesome. Ons ja, gaan kuier en alles by Piet. Hy's amazing nou. Yes, ek laat sy vibes. Hy is lekker. En jy nou net na 4 gekuier, ons het saam gebraai, ons het gesokkie. Ja, nie in die reën nie, net voor die reën. Ja. Ja. Daarso is die ding wat noem Geosmin. Dit is dis nie 'n organisme nie, maar dit is 'n chemiese samestelling ding. Ek moet actually gaan leer. Maar Geosmin en dit gee daai reuk af. So as dit nat word, so as die reën val op die aarde, dan is dit net 'n organisme, Geosmin. So dis 'n science ding. Maar dit is ook so magical. O ja, wat sê die kwes, hoe aanvaar ek jou boksie meisiekind? Skus, ek weet nie hoe werk TikTok nie. Daar's hy. Piet, as jy wil inklip, sê dit net vir my, hoor. Ek geniet myself baie nou. Hallo 0184, hoe gaan dit daarso? Ek was so announce. Leuk, dankie. Nee, hoe kan ek sê, ek dink jy is net die mens wat ek nou vanoggend nodig gehad het, breeklig sal ook weet, en ek het vanoggend met hom gepraat, maar eintlik laas al, want waar ek nou in my lewe is, okay ja, ek het per ongeluk in daai boksie seker getrap, maar ek is nie spyt nie, ek is ook getraind met 3 kinders, my hele wêreld, maar hoe ek nou voel is, ek verkoop alles en gaan bly in 'n bos met hoenders en groente en microdose mushrooms of iets in worry nie oor society en geld en lewe nie, want dis kak. Ek het ook nog vinnig intervensies. Hierso Pascal Bosch that just joined. She is my Reiki practitioner and the closest to a living wisest. I call her the wise witch from the West. She is the most lovely, amazing person, and she doesn't know anything about TikTok. So there's nothing on her profile, but please go follow her because I have a lot of plans for this woman. Anyway, maar 0184 is daar iets anders wat ek jou kan doen as 0184? Ja, jy kan maar net op my regte naam neem. Jy is die eerste persoon wat my regte naam sal weet, dis Carmi. Ja. Okay. Die eerste persoon op TikTok, behalwe nou Piet en breeklig wat my regte naam weet. Ja, sorry. Nee, dit klink seker sleg as mense, ek weet nie, as met nooit iets envy nie, maar jy kom op 'n punt in jou lewe wat jy nie jouself kan help om te envy nie, en ek moet sê, soos ek jou nog hoor praat het, envy mens, daai lewestyl of daai keuse van, fuck it. Dis wat ek wil doen en dis wat ek gaan doen, want mense weet nie hoekom nie, maar mense is bang om daai drastiese stappe in mense lewe te vat, want ook maar dan het ek nie geld, dan kan ek nie luxuries gaan koop nie, maar het mense dit nodig? Nee, mense het nie. Maar mense is al so geconditioneerd, en dan glo jy nou al vas, want ook ouma het vir mamma groot gemaak, mamma het jou groot gemaak om te sê, jy moet werk, jy moet 'n 9 to 5 hê, jy moet geld verdien, jou kinders moet in 'n skool wees, sê wie? Maar toch glo ons dit. Ja, ons nou eendag ietsie geskryf. Laat ek wil dit almal vir jou gaan soek.
Maar ons is want hulle het vir ons 'n en ons het dit verkoop. Hulle het vir ons they sold us money and we bought it. En nou is ons kwaad daaroor. Soos almal daarvan geld en jy het nie so baie daarvan nodig nie. Ek verstaan jy het geld nodig, maar almal spandeer heeltemal te veel geld. Soveel meer as wat hulle Ja, maar dit en alles gekoppel aan geld word nader aan vir jou depressiewe gat en dis wat ek vanoggend met Breedlig oor gepraat het op WhatsApp is ek verstaan daai nie. Nee. Dat dit op 'n punt kom. Ek weet jy kry gelowige mense en jy kry nie gelowige mense nie en ek is op daai plek wat nou begin my geloof knak en jy begin self question. En dit is stupid want dit gaan net oor geld eintlik. Dis al wat dit gaan. Maar as jy geld uit die equation kon vat, Hello Amber, hello my bubble. Sorry, julle is ook op Substack live by the way, net sodat julle weet. En yay, the biggest fan in the world. My only fan, the biggest fan in the world, Amber, she just popped in and she's in Trinidad and Tobago and I'm only on Substack because she doesn't do TikTok anymore. Anyway, oh wow. excuse for the interruption. Nee. Maar ja, dis ek ook net soos wat mense dink is dat as jy geld uit die equation uitvat en dit exist nie, dan van die eers happy wees want dan gaan jy agterkom dat jy het soveel meer in lewe as ander mense. Maar jy doen nie, jy sien dit nie raak nie want geld, die grootste ewel van lewe is daar. Dis ook wat ek vir jou sê, jy's Never ends, numbers never ends. So jy gaan elke keer chase. Verstaan jy? Jy gaan nie eens meer bly wees met jou Ferrari nie, want jy gaan net meer wil hê. Jy gaan dit ook gewoon raak. Ek het 'n naam vir jou in Korean geskryf. Wow. Dis ek. Ja, dis ek moet sê, jy was my die mens wat ek nou vanoggend moes hoor want dit maak my lus om daai leap of faith finally in lewe te vat. Ek is nou word hierdie jaar 32 en mens lewe net een keer. En voordat ek daar uit is, wil ek ten minste op 'n stoep kan sit en sê ek is nou 100% happy. Want nou as ek dit nou moet sê, lieg ek vir myself en ek wil nie vir myself lieg nie. Maar ek meen dit is ook it's all good if you don't interact that much in the show. Dit is ook soos daai leap of faith is belangrik. Maar kan ek vir jou iets funny sê van daai leap of faith want ek het dit gevat. Mense raak ook gewoond daaraan. Ek het daai leap of faith gevat. Dit was nie beplan nie, maar ek het per ongeluk, ek het nou net vir Breeklig ook gesê, I accidentally retired at like 31. And it was only because I have only been doing it because ek het so 'n bietjie spaargeld gehad, maar ek het ek lewe 'n baie arm lewe. So, Jessie, Jaco Jooste, dit is 'n great jaar. Why is Jaco work? Die klasmaatjie. I'm almost halfway through this year and it's been the most amazing year of my life so far. It's your Jesus year. So, here we go. Maar jy sê jy lewe 'n baie arm lewe en ek moet sê ek weet dit nie as 'n arm lewe nie. Ek dink jy is die rykste van ons almal. Kyk hoe blink jy, kyk hoe jy kan daar sit en jy kan sekerlik 100% sê jy is gelukkig daar waar jy nou sit. Dit is die gelukkigste mens in die wêreld. I am the luckiest person in the world. Ek is moeder natuur se witbroodjie. Presies, so ek sien jou as die rykste mens hier tussen ons almal. Maar ek spandeer nie baie geld. So ek lewe arm. Jy weet, I live as if I'm poor. Ek lewe van soos Maar ek is jaloers daarop. Ek wil ook arm lewe. Ek wil nie worry oor Swaar iemand my iets sê. En dit is my so sleg dat baie mense ons generasie, ek sê ons generasie want ek seker van die meeste mense hier is almal ons ouderdom. Ons generasie mense is die mense wat meeste suffer. Die mense voor ons het dit goed af en dan het die jongetjies wat nou kom het dit goed. Ons mense van 29 af tot at least 40. Ons generasie. Dis mense wat suffer. Wat werk en salarisse verdien, hulle het 'n huis, hulle het 'n kar, hulle kinders is dalk in 'n privaat skool, but they're not happy. So ek view jou as ryk. Jy skatryk in my oë. Dit is mense het opgehou sien dat jy kan rykdom meet
in meer as net geld nie. Hulle het vir ons die lieg verkoop dat rykdom beteken net hoeveel geld daar in jou bank is. Maar hier sit ek. Ja. Ek het letterlik, kan ek net vir julle wys. Wag, dat ek net voel dat my skittel vir Ember wys. Amber, sorry, I'm Hallo DJ Ultra. TikTok with breeklik. Sal in. And we're having so much fun. So, dis is my arm lewe. Vanoggend verniet kom lewer die boer vir my af. Groente. Hoe jy het meer groente in jou huis as wat ek vanoggend het. Ons 'n boer. Hierso is nog kyk. En dan was ons eie van ons plante af. Daar is nog ywe en chilies en butternut. Daai is alles. Daai butternuts. Ons het nou al seker 12 butternuts, nê? Van 2 plantjies wat ons van Newcastle af saamgebring het in September. Yes. It's amazing. Daarom. Nee, it's amazing. As jy jou gesondheid verloor, dan kom jy baie dinge agter in jou lewe. Daai is die positive feed. Iemand het vir my nou die dag ietsie gesê en dit was so beautiful. Ek het 'n paar comments gemis daarso, maar in elk geval. Hoeka Maggie, die meisiekind wat ons vir ons daai plantjies gegee het. Haar pa het een of ander hartprobleem gehad en toe gaan hy dokter toe. Toe sê die dokter vir hom, want hulle het daar 'n mediese fonds, maar dit was nog steeds baie duur geweest want dit is 'n moerse hartoperasie. Toe sê hy vir hom, weet jy hoeveel van die rykste mense in die wêreld sal na hom toe kom want hy's 'n baie goeie dokter en sê vir hom, ek sal vir jou al my geld gee as jy net my gesondheid vir my kan teruggee. En die oomblik as jy besef, dit is nou tyd om te dit gaan nou maar sleg gaan en jou geld kan jou nie red nie, dan is geld nie meer belangrik nie. Wie skei? En iemand vra, Jessie, maar hoe duur was dit nou vir jou gewees? Nee, dan in love and in life, money doesn't matter. And somehow, soos wat Carmen gesê het, ons onsself gevoel dat geld die enigste ding is wat saak maak. Dis die enigste rykdom wat daar is. En die ding is wat mense nooit sal agterkom nie. Dan sal hulle sê, "Jesus, ek voel nie lekker nie, my rug begin ingee. Ek voel siek, ek voel depressief." En die antwoord is nie, "O, jy het 'n kroniese ding of dit begin alles by stres as gevolg van finansiële krag. Jy begin stres oor geld, nou maak jy jouself eintlik siek. Hoekom wil mens so lewe? Jy staan in die oggend op en dan begin jy stres om finansies en werk en dit en dan in die meantime ontwikkel jy kroniese asma, want stres is 'n groot faktor wat ander celletjies en goed mos nou trigger in jou liggaam. Ons lyf is so slim. I'm sorry, I'm going to just English for Amber. Our bodies are so smart. Like the things that your body does to tell you what it needs. The problem is just we are cutting ourselves off from it. People sit all day. The one thing that I do, for example, is Ja, ons luister nie van almal nie. Jessie, dankie vir die follow daarso. Ek kan nie eers jou naam lees nie. The one thing I do in the morning is I go outside, kaalvoet op die grasies, and I jump a couple times, and then I swing my arms, and there's this qigong thing. I'm doing this thing. And the moment anything is wrong with your body, you will notice it if you do all of those exercises. Whereas people, they wake up in the morning, they go sit at work, and then 2 weeks later, they're like, yes, but my shoulder is fucking painful. But if you 2 weeks ago just did this, you would have known that your shoulder is painful. But now you've been sitting and you've been cold and you're drinking and you're doing and then did and then did and then did. And the moment you move your shoulder, you're like, oh, fuck. And then it's too late. We don't listen to this. We don't listen what it's telling us. And we also fucking silence it all the time. Positive feed, ja, mense moet meer sout inneem. They also sold us the lie that salt is bad for you, that that cholesterol is bad for you. The fucking things that they have told people that people believe, it's insane. Jou biltong is gesond. Ek gaan nie met jou stry daaroor nie, maar jy is verkeerd. Okay, as ek vergeet. Ja, te veel van 'n ding, enige ding van te veel is seker ongesond. Maar hy het hom baie geleer. Ja, maar biltong, vir wat biltong is dit baie gesond.
But always remember that any processed meat, this is salami and pepperoni and bacon and any processed meat is carcinogenic. Giving a child bacon is the same as giving a child a fucking cigarette to smoke. It's carcinogenic. Just salami op a pizza, carcinogenic. It's as good as giving people nicotine on a pizza. It's people don't understand how unhealthy their diets are. Anything processed, avoid anything with an ingredients list as far as you can. If it has an ingredient list, sit it terug op die rak. En dit is ook baie waar wat mense ook nie agterkom. As jy depressief is, jy hoef nie altyd sielkundiges te gaan sien of iets as daar nie iets major is nie. Verander jy dieet. Kos speel 'n baie groot faktor op jou mental health. En mense kom dit nie agter nie. Mense besef dit nie. As jy te veel unhealthy eet, soos 'n Amerikaner, dan gaan jy vet en depressief wees. Want jou gut health en jou mental health is connected en mense weet dit nie. They want you to know it. They want you to be scared for the natural shit because they can't make money from nature. Nature is profitable. That's it. Nou, Soos weer eens koud, verstaan jy? Alles is koud. Every single thing. And I now as you're sitting there at this moment, you don't even understand how deep this goes. Yes. I'll tell you one fact. kom jy breedblad? Ek het vir jou gesê, ons moet groes wat ons het verkoop, ons moet 'n stukkie grond gaan kry, ons eie modderhuisies bou en 'n community begin, en jy het hoenders en bokkies en groente en you just living life. Ja, dit sal lekker wees. Net sê. Ja. Make that super easy. Daar's al klaar duisende mense wat dit presies te doen het. And all of them need people to join their communities. Everybody's stuck in the rat race thinking I have to make money so that I can one day everyone's stuck in the rat race because they just need to make money so that I can one day afford to go after it. And that is the biggest fucking thing they still have on us. Oh, we positive people. Ja, en die feit dat mense dink hulle kort geld, want as ek geld het, kan ek op vakansies gaan. As ek geld het, dan kan ek dit doen, maar daar is soveel meer goed wat jy nou kan doen sonder geld ook. Wat gaan vas is 'n vakansie? Dis 'n mindset. Maar ons is so gefreaking brainwash. Ja, maatjies. Ja, Mela. Lekker hospitaal. Jy geweet hier Mouldersdrift is 'n estate waar jy, ek dink jy koop 2 hektaar grond, dan bou jy vir jou huis en dan sê hulle vir jou wat jy moet plant en wat jy moet aanhou. En eenmal 'n maand dan ruil hulle goed uit met mekaar. Dit is 'n mooi estate, baie nice. Almal het jy slag 'n skaap en dan koop jy 'n skaap by die ander ou plant wortels, jy plant beet en dan eenmal 'n week dan hou hulle in die estate soos 'n mark. Dan gaan hol jy net vir jou. Jy vat jou sak aardappels en jy gaan ruil dit vir beet en hulle het plek daar binne. Nou, vat jou bees en jy skapie, slag hom en dan kan almal van die vleis kry en alles. En dis Dis 'n stokveld. Ek is môre daar. ja. My kinders kan soos hippies groot word, kaalvoet soos wat hulle moet wees. Dis hoe hulle gemaak is. Yes, it does, but so is everything else. Everything is a fucking cult if you use the right description. But you can choose which cult you join, which is great. I do not want Ja, die IT company vir wie jy werk is ook 'n cult. Want almal staan so skapies op en gaan in die oggend na dieselfde kantoorblok toe en jy sit daar tussen 4 wit mure en gaan van jou kop af. Dis ook 'n cult. Cult is nie gekoppel aan 'n religion alleen nie. Daai vriende waar ek was in Desember. Hulle het so, dit is 40 hektaar plaas hierso by Dinokeng. En sy kry al 'n paar jaar terug elke liewe vrugteboom geplant
Hulle plant groente, hulle doen hulle het allerlei goed, boorgat, bate, sonpanele. Hulle bly lekker op hulle eie, net dit kos hulle net. Maar ja, jy het die geld nodig om 'n plek te kan koop, maar hulle is sustainable hoor. Jy het die geld nodig, maar dit is net as jy daai idee het en jy wil dit begin. Daar's soveel mense wat dink hulle moet wag om dit eendag te begin en hulle gaan kyk nie na wat daar al is nie. Daar is duisende mense. Hey, asseblief kom help. Kyk op Workaway, kyk op daar's soveel websites, Workaway, Woofing, al daai plekke. Daar's soveel mense wat sulke plekke het. And then so they have it. Sorry, I keep on forgetting Ambrose here. They have these sustainable farms and things ready to go. And what they do is they do tourism so that they can get money so other people can come stay there as well. And those tourism markets are suffering because they're not getting customers because tourism is dying out for a certain population group. Tourism is booming for a certain population, but it's dying out for the population that wants to go off the grid in the middle of nowhere camping. And the advertising is so difficult because you're trying to advertise to people who don't have phones. That's the problem with the hippie community. They're all like, fuck the society, I'm going to throw my phone away, which is great. But now we can't reach them. And now we don't know where they are and how to join them and how to be part of that group. Ja, maar hulle kan nie groter word nie. Hulle kan nie expand nie because ja. But you just need to dig. You just need to do the work to dig for the information. Levy, welcome back, guys. Levy is the coolest person in the world. Always in my life, double tapping the street. So if anybody wants to say hi to mom, certified tapper. Het jy alleen? Het jy mense om jou as jy alleen? Ek is nie 'n lonely mens nie, maar ek is op hierdie stadium my nee. O, bly jy daar nie alleen nie? Nee, ek is al my kerel. Lekker. En hy sê seker cool soos jy. Hy is een van die spesiaalste mense wat ek al ooit ontmoet het. Absoluut. Ja, so hy's smal, hy's jy maar mal die seker nee. Glad nie. As hulle hom sien as hulle my eers ontmoet het. So Amber knows this. Sorry, Amber's on Substack and I keep on forgetting the English. Amber knows this. My mother. Typische Afrikaanse boerseentjie. And I'm his very, very first girlfriend ever. And yeah, he didn't even know what TikTok was. He thought TikTok was OnlyFans. Very, very shy. Extremely introvert. Extremely. It's like if you go and stalk me, you'll see some. I don't always post him because he's shy. But I do write about him a lot. So if you want to read my blogs, please go read about Adria. Dis mooi. Dis baie mooi. Ja. Dis mooi. Dan gee dat jy die deel. En nou baie net bietjie 'n personality by iets sit ook. Kyk, ja. Maar jy gaan vinnig uit Ag, dit is Ek het net 'n bietjie werk doen. Hier lê my toon sien jy sien jy. Bye. Ek praat beskikbaar baie. I am very well aware that I interrupt people a lot and I talk a lot. So at any time you want me to shut up, just say, Lonnie, shut the fuck up. No offense. Got it. Sy op 'n kerelboer. Hy's maar seker in die boerbedryf. Dis hy's 'n boerseun. Nee. Hy die persoonlikheid van 'n boerseun, maar hy is nie regtig 'n boer. Nee, hy het 'n ander ek weet nie, ja, ek wil nie te veel van sy details weggee nie, maar nee, hy is nie 'n boer nie. Ons geniet dit om hierso in die tuintjie te boer, maar ons baie van ons plantjies het ook maar dood gegaan. Dit is ons. Waar julle is? Ek het alleen. Okay. En Ek het 'n hondjie. En 'n mok en 'n moeder. Tomatie daar agter in die yskas, dis breeklik. Maar hy het ons darm gekry, soos Ja. Ja, en 'n hondjie, 'n verskriklike goeie hond.
Mona, want sy myn verskriklik. Mona. Ja. En jy, Carmen, hoe lyk die dinge daar so? Nee, soos ek nou gesê het, ek is getroud, ons is al 14 jaar saam en die 3 pragtige kinders en ja, ek sê altyd ek glo nie dat soulmates net exist nie. Jy maak 'n soulmate uit iemand uit. So hy is my soulmate, ja. Me. So, Carmen was just telling us about her wonderful soulmate, and then she shared one of the most beautiful lessons that people need to hear more, and it's that you choose your soulmate. Like, you find a person and you love that person, and then you decide that person is your soulmate. Because if you make that decision, everything else that happens will just confirm your belief that that is your soulmate. That's how you manifest your soulmate. That's realisties. No, man, it's all about manifestation, believing in magic. I'm a very magical, spiritual, all those types. I'm very much a hippie. But I also think, I should probably not say my political views on here, but I'm a very specific person as well. So let's just leave it at that. It's amazing. Ja, dis hoe ek ook voel. Logic is magical. There's logic in all the magic and there's magic in all the logic. As dit reën, gebid het vir reën, dan is dit omdat iemand gebid het vir reën, but it's also because there was water in the air. En dan iets gebeur. Die amazing atmosphere, die alles speel 'n rol. Just Sodat dit daar. why it happened doesn't make it any less magical. Nou, Amber, I did see your blog. I had many. Amber said, I had many soulmates, though they're still alive just now with me. That's amazing. I also believe that you have many soulmates because our souls have been alive for so long. Oh, by the way, ek het julle Welmslaaf geklokkens. Oh, dis so cool. dis mooi hoor. Yeah. But it's true that you say about the soulmates because whenever people, like me and Beetler, we have a very good relationship as friends. We've met on TikTok and then only met in person once. But we have this weird chemistry that pulled us together. And whenever people see us together, they're like, ooh, love is in the air. But no, he's my friend's soulmate. Like, Ja. he's my soulmate, but as a friend. He's my hoendertjie. Ja. Those who's they also sold us the idea of soulmates being your one partner that you should always forever be with. I'm poly. I can tell you now, like I've told you on as well. If at any point I feel like that relationship is done, it's done. And then I'll move on. Like I don't want it to be done at the moment, but shit happens and then I will never fight against Mother Nature telling me something is over. That's true. But every person that comes into your life is there for a certain amount of time. And that amount of time, it can be 5 minutes, it can be 5 days, it can be 5 years, it can be 50 years, and that person dies and someone else will come into your orbit. But they're just made to they just orbit your planet just for a little bit. And sometimes they go, and sometimes they come back, and sometimes they're going in a helix. But then they sold us marriage, and we were like, oh, but marriage has to be with your one soulmate. Also, when I No, it's not true. and we were two people in the relationship, so. Maar sien, dit is nou weer die ding, soos, okay, punt nommer 1 is dat jy sê, ek glo, maar dis net my opinie, ek glo dat sekere mense is net in jou lewe om jy iets te leer. En wanneer jy klaar geleer het, dan disappear hulle uit jou lewe uit. For some reason, hulle vind hulle eie paadjie. Maar, solank ek by daai persoon in jou lewe is, beteken dit, ek moet nog iets van daai persoon afleer. So of het nou 5 maande is, 'n jaar is, 10 jaar is, jy moet nog steeds iets van hulle afleer. En dan die dag wanneer jy iets van hulle afgeleer het, is wanneer hulle gaan. Punt nommer 2, soos wat jy sê, van die 3 mense. Ongelukkig in die Suid-Afrikaanse kultuur is dit so frowned upon en dit word gelabel as 'n taboe want almal is so konservatief. Maar wat my kwaad maak is, daar's mos daai vrou op TikTok Pink Pitbull
wat openly getroud is met die 2 mans en sy kry soveel judgement, maar ek voel net, wat maak dit saak? Sy doen dit openly, niemand kry seer nie. Maar dan is mense gaan om te sê dis 'n taboe, dis verkeerd, mense mag nie dit doen nie, dis konservatief, ons moet so lewe. Maar jy is gou om te gaan, frikkie met die kort boerboelbroekie en brandewyn, om jou vrou 6 keer te gaan verneek. Gaan draai hom en doen dit, maar jy mag nie poly wees nie, jy mag nie in 'n strippel wees nie, jy mag nie dit nie, jy moet kerk toe gaan Sondag, mag nie drink nie, jy moet jou man en kinders in 'n huis hê, maar dan gaan hulle en hulle draai dit om. Hulle gaan verneek, hulle abuse. So dit maak net nie vir my sin nie. Maar mense sal dit nooit verstaan nie, maar ek verstaan jou 100% man, want ek het dieselfde mindset as jy daar. Ek en my man het presies dieselfde mindset as jy daar, so ek kan dit 100% verstaan en relate. En dit is soos jy sê, dis vir lesse. Mense is daar om lesse te leer. En as jy, die probleem is net, party mense leer nie hulle fucking les nie. En of hulle weet nie wanneer die les klaar geleer nie. En hulle hou aan dieselfde foute maak. En dan the lessons just come back. Maar dis interessant jy sê van Pink Purple. Ek het nou nie, dankie. Ek gaan al 'n bietjie gaan check. Want Ja, sy is eintlik 'n baie amazing mens, maar sy kry soveel haat omdat sy het 2 mans en sy het 'n fake troue gehad met die ander een, want ons land laat dit mos nou nie doen nie. Sy's klaar getroud, maar sy het 2 mans, hulle lewe in een huis en hulle is happy. jy kan in Suid-Afrika met meer as een mens getroud wees. Amber says, we're not changing Arvi. I'm used to him now. You can add on, but we're keeping Arvi. Don't worry, Amber, I'm fully planning on keeping Arvi. And he doesn't feel good about adding on, but like on the side, I can play around if I want to. Hoekom in ander kulture is dit acceptable? En hoekom in sekere ander kulture, ek wil nie kulture noem en dan dink mense ek is rassisties nie, maar ander kulture het die man 7 vrouens. En dit is okay. Maar wees Suid-Afrikaans en wees 'n wit blanke vrou en sê, o, ek het 2 mans, dan is almal soos, Satans kind. Kyk, wat ek altyd wil sê is, toe ek in die trappel was, I did not get a single person hating on it. I did also not post it online, so I posted it on my blog, but I only had support everywhere I went. In fact, I had so many people come up to us and thank us and tell us how amazing it is to see and tell us how awesome it was. And people really asking questions and being very, see, Levi, I had 3 wives, but not at the same time. My vrou van 7 van jou gaan swat. Absolutely. This is also what I tell everyone. That is my man, by the way. That's my man. That is true. Like, Arvi is happy met net ekke. Ek is besig. Ek het baie energie. Ek kan daar. But ja, jy het baie liefde om te deel, hè? That's the thing. Like, and life should not be finite. And then people also have different relationships with each other. Like, at the moment, I don't have time for another partner because I live with Arvi and it's not like I'm going to go out looking for something if I have a partner here. But if I'm going to say, I travel to Thailand for a month and it's all about context and the things. But that being said, all I wanted to say was we had so many people being very supportive of it and loving Dis baie mooi. I think it's just people who are afraid of judgment tend to receive the judgment. If you're not afraid of judgment, you don't call it to you. But if you put out into the world that, oh shit, if I walk on the street now, people are going to shout at me and hate me, then it is going to happen. But if you just go out enjoying who you are, enjoying your day, I have turned boerseentjies fucking vegan, my bro. I can convince anyone that a trappel is a good idea. Wow, relationship one. Daar skrik breeklig nou sommer. Jy kan my Sander noem, op my regte naam is fine. Hoorie? Ons is hier op 'n first name basis. Ja. So how long were you in that relationship? Julie.
We started dating March 22nd, and she broke up with me October 13th. Oh, it was a she. Oh, lovely. She was a raging lesbian, and he was not interested in her as well. So it was, I was here, and I had two partners. They did not. It was not very much. It was a pyramid, not a triangle. Yeah. Hats off vir die bootjie en hy dis sommer nou alleen. Ja, hy het dit reg gekry. This is what I told her as well, because when she broke up with me, one of the things were that she was constantly in a competition with him, but she never was. She lost the competition because she thought it was a competition. He never competed. He never said, "Oh, but I do this." He never went and, "Oh, but she does that for you." He was just like, "Hey, this Donnie is my meisie. Ek gaan jou vat op 'n date." And that was it. Whereas she was constantly saying, "But I can't afford to take you on weekends away. I can't afford to do this. I can't do that for you." And I always told her, like, I don't need you to do that for me. He already does it for me. I don't need two people to do the same thing. Like, I'm dating you for different reasons. You can't, and then she, well, so she lost the competition, I guess, but he was never competing. Interessant. Life in physics is that it's not the game that you like. People play. Just stop playing life in a different way. Just like use your free will. Do some random shit, and you'll notice that it's not that hard. Like people should. Wat ek ook sê, of staan dit in 'n boek dat die reël is jy mag net met een persoon trou of jy moet dit doen. Waar staan dit? Daar's nêrens in 'n boek wat dit sê nie. Wil jy my sê in die ou Baal van Moses, hulle het net een vrou gehad? Ja, Wel, daai boek. Ek kan dit nie lees nie. Daai boek klink van brand. Ja, en voor Christus het hulle net een vrou gehad? Nee man. Not the more. Net nie gesê het nie. AI is following the rules of the people now. But we stopped realizing that we don't have to live by rules. What did humans do before books told them anything? Before language existed? So they don't do what the Bible said. No, bro, wat's 'n Bybel? Hy bestaan nog nie. Nee, ek gaan doen wat ek wil. Daar's nie 'n boek wat my no book should be telling me. Ja, jy kan 'n raad uit hom uitvat. Jy kan vir jou tips kry of iets, maar is nie te sê jy hoef daarby te volg en die reëls te volg nie. The problem is just people pick and choose what they want to believe in. Amber is still shocked. She said it was her fault. Amber, well, it was her decision to change the relationship status from in a relationship to friendship, and then others get stuck. I'm not gonna stop them if they wanna not be in. ja, die size you are. I've never understood why anybody ever asked someone to take them back into a relationship. How? Because if someone breaks up with me, right? That means they have been thinking about this for a while. Because nobody wakes up in the morning, I should break up with them. Okay, bye, you're done. No, you're like, oh, I should break up with him. When am I going to break up with him? Maybe in a month from now, and it's just shit. Maybe should you break up with him? You've had that for multiple times, and everything you've seen has been telling you that this relationship is not good for you. So by the time you actually have the fucking balls to tell your partner you're done. So I'm not going to go and be like, oh, but please don't. Nah, fuck, man. Yeah. You have made this decision, and everything you've done for 2 months has only told you that this is the right decision. Otherwise, you would have changed your mind a long time ago, and you would have never made that decision. Hoor jy, ek agree so kliphard met dit. Levi says the worst decision you can make is to take someone back. I also don't agree with that. Because if someone says, I'm breaking up with you now, and then nothing fucking changes, why would I go, but no, please don't break up with me? But if someone breaks up with me and a year later I walk into them and I'm like, yes, you actually did that thing you said you were going to do. You finally reached your goals. You finally became the person that I always knew. Like,
Because if you're dating, sorry, I get anxious, if you're dating someone, it's because you see potential in them and you love that part of them, and you're like, you fall in love with the potential of someone as your partner. But then you date them and you realize, oh, they can't clean a fucking toilet. Oh, they don't know how to talk to their mom. Oh, this is a problem. You see all those red flags, and then you're like, cheers, my bro, ek is klaar. But then you come back a year later and you're like, yes, see, you actually put in the work and lost some weight. You actually, leveled up at your job or whatever. And then you take them back. And then maybe it's a beautiful relationship. My brother and his wife are the most perfect couple that I've ever met. And they broke up, I think, twice. And now they're just like, Hallo Jaco. hello. Dis waar wat jy sê, Lani, want Breeklig is die enigste een wat ek weet en Piet, maar hy is ook nie nou hier nie. Soos ek sê, ek ken my man al vir 14 jaar, ons is 6 jaar getroud, maar so 4 jaar terug het ek nou ook op styf gestaan. Ons was 7 maande separate, het ons mekaar gehaat. Jy weet, en ons het 2 kinders gehad wat tussenin was en jy haat mekaar en ons het van vooraf verlief geraak op mekaar en soos hoërskoolkinders agter die ouers se rug gaan staan en vry en weer van vooraf verlief geraak en toe het ons gesê, weet wat, dis kinderlik om te skei oor 'n klomp crap. Ons moet net ons sokkies optrek en soos groot mense aan ons probleme werk en met mekaar begin praat. So ons was vir 'n jaar lank, wat noem hulle dit? Celibate, wat? Celibate. Ja, vir 'n jaar lank celibate gewees en ons het aan ons verhouding gewerk. Ja. Fun. Dis daai vryskellend, because that's the excitement and that's what you had when you met. Ja. It's the excitement and like, and then you rediscover that part of the reason why you love that person. And if you can grow that, if you can isolate that and grow that love. Ja, so dis my getuig, ek kan daarom sê, jy weet, ons het op skuif staan vir 7 maande, maar ons het dit uitgestort en hier staan ons vandag going strong. Always, so mens vat mekaar terug if it's meant to be, want ons maak dat het meant to be is. Make a choice. I saw this once. Don't worry about making the right decision. You make a decision and then you make it right. You chose that you were going to love him and then you made that to be the right decision. And if you just do that with everything in your life, that's amazing. I needed this from Ja, mens moet dit sien as 'n hofsaak. Justify jou antwoord. Justify jou keuse. Hoekom? Nee, want ek is lief vir hom, maar dan wys dit. Doen dit. Of in enigiets in lewe. Yeah. But we also need to practice like seeing when people show us love, because oftentimes we stop seeing the ways they show us love. Like with I think that was a big lesson between the two partners that I had, because the two of them loved me in very different ways. Like Johan is not a physical touch type. He's been alone his entire life. Also, hallo, welkom vir al die mense, by the way. I hate interrupting people, but thank you for the people. Like, he's a very shy person. He's not into the whole public displays of affection and whatnot, and she was. And then having to adapt when I'm with them, which one do I do what with, was also a freaking struggle. But being able to see every time I was with her and she would do this and this and this, I was like, oh, that's how she shows that she loves me. I don't necessarily even like it when she does that, because, Yessie, Kanya should not cook for anybody. And then, well, eventually I did train her and then she could cook for someone. But the way that he would cook food for me is completely different. So both of them want to feed me, and that is the way they show love. And it doesn't help I get frustrated if they do it wrong, you know? Skus, ek wil nie die hele tyd praat nie. Nou het ek opgepraat, nou is julle stil. Jy het dan gooi. Ek luister vir jou. Dis interessant. Extrovert. I suck at being an extrovert. Yessie, 5K, Levy, you're the best. Wanneer verjaar jy? Wanneer verjaar ek? I'm a Leo. It's 20th of August. Why? Ja, ek vra maar nie. Extrovert. Brian is baie extrovert, soos in crazy. No, but I'm very good with being an extrovert. This is very new to me.
And you love it. Jy thrive op it. I can see. I enjoy it, but also I know that I'm a bit much a lot of times, and I have no time at all. Like Amber, who's here on Substack, on the other one, she knows I never get like, I have too many friends. I never thought I would complain about having too many friends. Here's a fun one for you. I never thought I would complain that there are too many people interested in me, like sexually. It has become a problem. Because it's also now, so I'm a teacher, by the way, and I have taken it upon myself to teach men consent. I'm celibate. And if anybody ever tries to touch me, I just blatantly tell them what they can and cannot do. And they don't like it, but it teaches them lessons. Ja, werklik, daar sien ek die oogies het weer geshine. Wat nou? Nee, dit is van ek glo altyd in sterretekens en dan dink mense ek is mal. Maar daai goed is daar vir 'n rede en ek glo dit vas want ek het dit al te veel gesien. En die ding van 'n leeu is hulle word eintlik they are the most misunderstood star sign. Saam met wat ek is 'n Libra. Ons is die mees misverstaande sterretekens. En dan kan ek dit sê as 'n leeu persoon uit my experience uit, is eintlik mense wat I want to love and be loved. En hulle het die kleinste hart eintlik, maar hulle het soveel liefde om te gee en hulle is van jou romantieste mense daar buite. En hulle hou van die klein goedjies in lewe, soos die briefie op jou kosblik of 'n briefie wat hier gelos word of 'n sweetie onder die kussing of kom ek tap vir jou bad met kersse, soos hulle is baie romantiese mense, maar ook moet hulle nie vat vir 'n gat nie, want dan kom jy die kwaai kant uit. Ja. It'll fuck you up. Six love. Feestlik, en ek sê dit want my broer is 'n leeu. My broer is 'n leeu, hy is die 14 Augustus en hy is baie liefdevolle mens, sagte hart. En maar ja, as jy hom kwaad maak kom die lelike kant uit, maar he just wants to love and be loved. Ek is 'n twin. Ek stem baie saam wat jy sê, want dit klink of jy nou my Tinder baie gelees het. So ek het hierdie unieke experience met star signs, want my ma is 'n Leo en my beste vriendin is 'n Leo. En die drie van ons kan nie die mees verskillende mense ooit wees nie. Hulle is albei baie introvert, baie stil, baie teruggetrokke, sê nie sommer iets nie. My ma word so onder my pa se duim gedruk en sy doen niks daaraan nie. So I always said star signs are not a thing because I also used to read all of the star signs. I didn't open a magazine and just read Leo. I opened the magazine and I read all of them. And my problem with star signs is that everything they're writing is to make you believe that this is you. But you will see, if you read all of them, then most of them will have something that agrees with you in your life. And sometimes by accident, some of them are more coincidentally agreeing with your life. However, the problem is that what I just described, that's the westernized astrology. That is the ChatGPT of astrology, the stuff that's been in the magazines of astrology. That's the yoga pants instead of doing yoga for meditation. That is the freaking Western medicine taking all of these things but not even caring about Mother Nature. That's that for me. Astrology as a science, I now believe in after all those years, because now I have actually seen what it's like if you do astrology with the right intention. Maar daai wat hulle sulke net 'n postertjie maak wat sê Leo is dit en dit nee, that is 99% of the time it's fucking AI generated crap that's just made to make you. Ja, nee, daai nie. Maar mens kom dit agter as jy baie mense in jou lewe ontmoet, dan sal ek altyd vra net vir interessantheid, soos wanneer verjaar jy, wat jy sterreteken, want dan kom jy agter soos weet in my familie, my pa se Skorpioen en ek het vir jare geleer hoe 'n Skorpioen is. En die trou ek is Skorpioen ook en sê maar julle is baie dieselfde mense en dis hoe jy agterkom waar die astrology inkom van
die tipe soos ek sien Jaco sê hy is 'n Capricorn en ek het baie vriende al gehad wat Capricorns is en hulle is die mees stubbornste mense wat jy kan kry op 'n goeie manier, maar hulle is baie loyale mense ook en ek het al agtergekom hulle is versigtige mense, maar dis jou stabiele mense. Dis jou stabiele vriend wat soos is in it for the long run. Maar dan kry jy ander mense wat net weer anders is. Maar my gunsteling mense is mense wat visse is, Pisces. Ja, dis die sagste aardse, die mees loyaalste, warm, liefdevolle mense. En ek kan dit sê want my oudste seun, hy is 'n Pisces, my ma is 'n Pisces, my ouma is 'n Pisces en hulle almal is dieselfde. Festo. I'm a Scorpio. I'm pretty intense though. Look, Amber is pretty intense, but she knows it. So, self-awareness grabs her some. So what is a Gemini? But Scorpions are very intense people, but they're also very mysterious people. They are very mysterious. They guard their hearts very well. So you think you know them, but you don't actually know them. And they don't open up easily. They don't share their feelings easily because they are stubborn in that department of, no, I can do this myself. Okay. Ek is 'n Libra, ek het baie liefde en ek wil met almal liefde. Wat is En ek dit? wil na die dag deur die lewe gaan. Ek's 'n social butterfly, ek's 'n Libra. Ek wil met 60 mense gaan trou en verlief wees en 600 kinders hê en dis ek. En as nou drama is dan sukses en ninjas weg. And what is a Gemini? Ja, Gemini is dis maar baie interessant, moeilik, ek wil nie sê moeilike mense nie, maar dis 'n Gemini wat ek al ervaar het en ek sien dit met jou ook want ons het familie wat Geminis is. Hulle het 'n natuurlike charm aan hulle en ek weet jy het ook 'n natural charm aan jou. Hulle is baie intellektuele mense, slim mense en hulle is adaptable mense. So hulle adapt vinnig aan 'n, hoe kan ek sê, in 'n situasie of in omstandighede. Ja. Ja, en julle is Awesome, nee? ja, julle is soos emotional wrecks. As ek dit sou kan sê. Ja, En dan gaan nee, jy Barry. My name is baie dankie. Ek is ek gaan Pusak, Pretoria. Ja, en wat ek al geleer het van Geminis in my familie en ek sien ook met jou, jy is iemand wat hou van vinnige conversations. Jy nie van 'n conversation wat drag nie, jy wil vinnig gesels, vinnig praat tot die punt kom. Maar ja, Ek is op jou aan die hele tyd. So ek sien 'n fucking Gemini nie, ek is aangeneem dat. nee, maar as ons nou hier ja. Dis wat ek bedoel. Luister, Bosso is al 2 times speed. Ja, dit doen ek, definitief. Ja, sien, dis wat ek bedoel. Nee, Sy gaan 'n kos maak. Sy gaan ons nou op 'n spree vat. Maar ek weet Han kan gesels en my foon is op 8%, so. Maar ek is gelukkig ek het met julle so ons gaan nou maar 8% doodtrek. nee, is wat kan ek sê, escape aanhalingstekens wat ek nou vanoggend deur gehad het. Al 2 sessies. Ja, sy het my invite. Yes, ek het gevra, dankie dat jy my invite het hoor. Sy het Lekker dag, Jaco. Sy sê dit was 'n oepsie, maar dit het met 'n doel gebeur. Ja. There's a reason for everything. Want lyk my almal kom nou in wat altyd in ons lives is, verstaan jy? Dis asof hulle notifications outomaties kry. Nee, Carly, maar ek het jou nie laat weet nie. Nee, maar onthou wat ek vir jou gesê het. Ek het dalk Carmen, ek het dalk in julle lives opgepop net van Pieter sê so aan wat jou naam lyk baie bekend, jou username. Ja, maar dis is wat Piet sê, law of attraction, ons die energie het hulle dink ek attract want dis presies wat ek vir Breekle gesê het. Die mense wat ons nou ken van TikTok af, dis al ons mense wat dink jy is happy, maar jy is nie eintlik nie. Dis almal van ons wat nou deur 'n moeilike tyd gaan. En dit is presies die mense wat nou in hierdie live ingekom het, is die mense wat deur 'n moeilike tyd gaan. Dit is funny hoe dinge gebeur. Man, ek is so bly soos
As hierdie vir julle enige positiwiteit kan bring. Ek is elke dag hier so 11:11 by the way. I tried. Also, ek het nie eers nog nie vir julle gesê nie. Die hele rede hoekom ek live is I need to, let me just answer. Amber said, Lonnie knows me. I won't tell her about my basement with the shrine of everyone I like, but she knows everything else. She sometimes tells me secrets and she tells me not to tell Lonnie. So, ja, die hele rede hoekom ek net die lives doen is ek het 'n kompetisie. I'm giving away free money because, as you know by now, I'm fucking insane. So, if you guys are interested in winning $1,000, go read my blog. And please help me to change the world. Like, you can go tell other people about it. Yeah. And then you guys popped into my life, so I started talking about you guys instead. So how's it go? Huh? Was it is it in your bio? Is it in your Put a link into TikTok. I don't know. But just go on Substack or just message me and I can message it to you. But there is one of my most recent posts all explain what the competition is. So if you want to go and check it out, just message me if you need a link. But just go on Substack and look for Relatively Perfect, because that's me. I'm relatively perfect. Jy het Substack, ek kry een wat sê Economic Engine for Culture. It's Oranje dingetjie. But anyway, so just before my 7% goes away, I do need to promote my giveaway, because I did 2 giveaways already, and both those times only one person entered. So the people who entered won the giveaway because they were the only people who entered. Julle R1000. Wat is jou blog se naam? Relatively Perfect of Lonnie NIEU of something. It likes so. No, Relatively Perfect. Can you see? No. Ja. Get the one. Als die wat doen dan? Wat doen? Wat maak ek? Ek maak 'n smoothie. Ek doen intermittent fasting. So 12 uur mag ek eet. En nou sit dit al amper 1 uur, so nou kan ek my smoothie maak. Wat moet jy doen? Intermittent fasting is wel gesond by. Ek hoop dit is vir weight loss nie. Nee. So ek het altyd gesê ek sal nooit intermittent fasting doen nie want ek hou van eet. Maar toe lees ek nou eendag 'n artikel, die 2018 Nobel Prize winner van een of ander ding het bewys. En dis nou 2018. Is it scientifically proven that if you do intermittent fasting, your body basically eats all of the dead cells and shit that's in your body? 100%. So if you want to stay healthy, just eat less food and eat the right foods. I am very much, you're going to see my recipe now. I am very health conscious on the thing. So my ma doen dit al 3 jaar. Intermittent fasting al vir 3 jaar. Yes. Well done. Ja. So dit is presies wat jy nou sê van my selle en goed, en ek dink sy het presies daai gelees ook, en dis hoekom sy dit gedoen het. Want sy bly gesond, verstaan jy? En op haar ouderdom is dit goed vir haar. Maar ek het ook gewig verloor. Maar jou liggaam bereik 'n piek. Dis nie dat jy heeltyd verloor nie. Dis wat so amazing is van intermittent fasting. Jou liggaam verloor net soveel en dan bly hy daar vir ewig. Maar dan bly jy gesond. Ja, hy's just boom, hy slaat sy piek. Because your body knows where it should be, and if you just feed it the right stuff. Die smoothie lyk interessant, maar hy lyk nie vir my lekker nie. Ek sal sukkel met hom. It's baie lekker. It is wood ear tincture. En Wat is daai vir smaak? Nee, hierdie proe nie baie lekker nie. Dis hoekom ek dit in die smoothie ingooi. Dis tinctures, so dis basically klomp
klomp gesonde goetertjies wat hulle in 'n bottel Alleen. Concentrate gesonde goeder. Lekker. Ja, maar anyway, So jy drink jou vrugte dan ek drink my vrugte. Ek en nog groente of groente. Ek wil nog begin met die raw veggie smoothies, maar ek het nog nie daarby uitgekom nie. Want ek soos as mens intermittent fast, dan kom jy agter hoe min kos jy eet. Soos ons spaar so baie geld op kos deesdae want ons eet nie te baie nie. Ek moet seker nie te veel goeders in die smoothies sit nie. Ek het Ja nee, asseblief nie. Ek sit altyd te veel kat in. Dit is 'n probleem. Carmi. Nee, ek is hier, ek is op al blogs. O, Ja, ek scroll my hier deur. Carmi, as jy die R1000 kry, gee my net 500. Nee, ek kyk nie, want ek sien sy sê candy flip at a funeral. Dit was jou laaste een. Ja, dit was my Valentine's post gewees. Amber says Dit stories, short stories, basies. food that makes you sad, but when you stop eating it, you feel happy. Is this why the pharmacy is always busy, making people depressed by pills? Yes, that is true. That's exactly what happens, Amber. They legitly sell you depression in pill form and we buy it. But anyway, Erwie just came home. So, julle het 5% om vir Erwie te ontmoet, maar hy's baie awkward op die kamera. So just warning. He's very awkward. Wat ek nog wel sê. Ja, nee, hy gaan. He says it's okay if I'm on TikTok live when he comes home. And then I do it, but like I get awkward and then we're both kind of awkward. Maar julle kan vir hom hallo sê. Kom ons kyk wat gebeur. Wat sê? But I get awkward and then we're both kind of awkward. Maar julle kan vir hom hallo sê. Dis dit, daar hoor ek myself. Oh, dit is op die blog. Ek sien nou waarvan jy heeltyd praat van Subtrack, dat jy's daar live ook. Nou sien ek. Yes, okay. She just logged it to my Substack live. Yes, see, there's only 5 people today. Ons manlie. Ja, ek kry iets in die bakkie. Ja, maar dan sit ek gewoonlik 'n klomp saaitjies en goetertjies ook hierby. Was ek nog besig om te sê. And I make smoothie bowls and they're also lekker. Kan nie eens onthou wat die was nie. Wat jy dit wat sê jou vasbreek, Sander? Yes. Maar ek doen daai ding te maar, ek eet alles. Ek is nie 'n groot eter nie. Nee, ek dit is so magies. Daar's so 'n Sander en daar's so 'n Carmen. Alhoewel wie gaan dit? Yes, gelijk jezelf. Hallo. Daai is so interessant ou. Dit is nou voel ek tuis. Hulle weet alles met Lekker weer. Kijk, waar is hier weer? Maar TikTok. Ja, and then Okay. Amber is here. Amber says hi. Yes, hi, Amber. Raai se boerseën hoor. Hy het nog van die Lekker. baard ook geskeer. Jy moet ons gewoonlik het hy nog 'n bietjie meer van 'n baard. O, lekker. Die my ma eet chips as hy bietjie vasbreek. As hy daai so slings of daai popcorn met die spices op. As hy net bietjie haar liggaam jy kan shock. Ja, as hy nou lus is vir 'n cheat meal. Oor 'n cheat meal. Ja, ek kan nie ek sou sleg voel om my vas te breek met ietsie soos chip. Ja. Dan doen dit al lank. So, maar dit is ook goed om daai suikerskok te gee vir jou liggaam en dan dis 'n goeie balance. Ja, so. Jy vas blykbaar vir hierdie iets kry. There's electrolytes and it's fasting friendly. Ja, so as ek onthou dan drink ek so eene. Amber says, Advia told me hi. Lol, I shall save this date. Ja, hy kan maar rustig wees of skaam wees. Hy moet net smile, dan's alles sharp. Ons voel almal tuis. Girl on Substack live. Nee, nog gaan hulle. Okay, TikTok just died. Je hebt voordeel gegaan. Ja. Nice.
Ek het al vir hulle gesê dit gaan doodgaan. Mees. Ja. Nee, ek het nou heel paar ongeluk maatjies gehad in my life. Dis baie cool. Ek het Is want dit jy dus kan in jou mense boksie invite. beteken? Ja, dis die Oh, boksie, ja. Jy kan mense invite en toe het ek baie keer invite die mense en dan accept hulle nie, maar ek wil nie net random mense invite nie want jy weet nie wat se random mense kom in jou live nie. En ek het nie geklik op invite nie, want my foon was daar en ek was hier. En toe pop hierdie ou se boksie net op. Wag. En ek sê, hallo, breeklig, hoe gaan dit met jou? Breeklig. Ja, hy's 'n AI artist. Ook reg. Ja. Nice. Mm. Hierdie drywe moet geëet word. Okay. Ag nee. Oh ja, Amber is nog hier so. Hello, well done, Avia. I'm proud of you. What are you proud of, Amber? Why are you proud of Avia? I kind of forgot you're still here. But anyway, also probably not gonna stay too long now, cause you know. Ooh, Ja, ons het pampoen ook gekry. yesie. Nice. Ons het 'n pampoen gekry. Het jy hierdie emmer hier agter my gesien? Ons weet ook. Ek het Ja. dit weet gesien. Yes, nou lyk dit soos 'n plaashuis. Nou, dit lyk soos 'n plaas. Jy sien ek sukkel met die ding. Dit moet makliker wees om 'n piesang te skil as hierdie. Ek kan ook maar net ingaan. Staan met die vries is. Vries het. Ja, dis is roomys. Yes. Ryk soos roomys. 'n Proses roomys. Ek weet nie. Ek weet nie. En baie koud. Okay. Anyway, maar nou sien ons dis op some lekker. Amber. Amber, by the way, your blog is open on my left-hand screen. I wanted to read your blog on my live. So I've been looking at your face while I've been on live, just so you know. Yeah. He doesn't like people and he said hi. He only likes Lani, although good choice, Lani is amazing. I mean, he does say hi to people. He's just shy. He's not incapable of talking. I like a piece on this. En dan sommer nog 'n piece aan hom as jy. Hoe kon lag jy met my? Piesang roomys. Oh, smoother. Ek gaan nog net. Ja, lekker. Ek kan 'n bietjie van die by gooi. Yesie. Steek jy jou stash weg daarso. O, sy het self verstoot. Ja. Dit was net my bakkie vir Pascal toe gaan. Anyway, I don't really know what to say now anymore. I'm getting awkward. I'm gonna go now, Amber. Okay. Okay, before Amber gets mad at me for going, I'm gonna go now, Amber. I welcome you. Bye. Well,